Hello guys, mumeze mute? Uyu munsi nje kukwereka uburyo washyira link ya YouTube kuri TikTok. Mbere na mbere uraza kuri TikTok yawe bisanzwe, niba nawe aka kantu kari karakunaniye nizere ko ubu ugiye guhita ukamenya neza vuba cyane. Bidatinze uraza muri profile yawe, baza muri profile yawe, numara kugera muri profile yawe icyo urakora uraza ukande hano kuri edit profile, uraza ukande kuri edit profile ukoreho bahita bakwinjiza hano. None uraza hano urabona iri jambo ryanditse ngo bio, iri ngiri uraza uhita ukanda hano, nizere ko turi kugendana. Uraza uhita ukanda hano handitse musikanuka, n'ibyo wabishyizemo hangiza. Uraza ukihagera urahita ubivamo. Hari abantu ngo gushyiraho link byanze, ariko nyine biterwa n'impamvu. Numara kubikora uraza uze kuri YouTube bisanzwe, ujye kuri YouTube bisanzwe. Numara kugera kuri YouTube bisanzwe dutegerezeho gato turebe, urahita uza byihuse uze muri account yawe muri YouTube yawe, ukanda hano kuri more. Reka mukwereka neza kugira ngo zikukorohera. Ahita uza ukande kuri iri jambo ryitwa more. Nizere ko turi kugendana. Iri ngiri nongere ndikwereke iri jambo, iri ngiri ahangaha utudomo dutatu ukandeho, uhita ukanda kuri iri jambo. Iri ngiri umara kurikoraho urarirya kopi, urakora kopi, uhita ugaruka nanone muri ya TikTok yawe, uragaruka muri TikTok yawe uze muri ya bio, uhita ukora kuri iyi kopi wakoze, hangiza. Numara kubikora urakora ikirere, uhita uza ukande hano kuri save, sasa numara kubisevinga uraza muri TikTok yawe urebe ibintu nasevinze byemeye cyangwa ntibyemeye. Sasa urabona ko YouTube ngiye yagezeho. YouTube ni iyi ngiyi, nta bindi. YouTube yagezeho. Yes, ugeze ikindi kibazo, ubona hari ikindi kibazo wambwira nkaba nagukorera. Iyi ni phone wakorokara nimero yanjye, cyangwa se hano kuri email ukanyandikira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.